ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. имрӯзҳо мардуми шарифи Тоҷикистон бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи комил Наврӯзи оламафрӯзро бо хурсандиву хушҳолии зиёд таҷлил менамоянд. сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ҳисси баланди худшиносӣ ва эҳтиром ба суннату анъанаҳои қадимӣ ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо шаҳомати хос истиқбол гирифтанд. гузориши хабарнигорони мо. با افتخار جشن نوروز عالم‌افروز در مرکز ناحیه مرغاب دهه مرغاب چاره‌بینی فرنگی با اشتراک مردم قرقیزتبار و تاجیکان دایر گردید. این دو خلق از قدیم الایام پلو به پلو زندگی و محنت نموده دوستیشان لایق تحسین میباشد. نوروز امساله که در فضای هم ناهمان تاجیکستان در مرغاب دایر گردید از فرهنگ والای تاجیکان قرقیزان درک می‌دهد. به مقصد مساعدت نمودن به عملی گرداندن یکی از هدف‌های دولت رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی، هنرمندان ناحیه مرغاب محصولات محلی را به نمایش گذاشتند. بیشتر این محصولات از اشیاء خام محل بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد و با در نظر داشت طلبات سیاحان به ارمغانات تیار گردیده است. قریب میانا کارکرد دستی می باشند و از این سبب قدر و قیمتشان به اندازه از محصولات صنعتی قیمتتر می باشد. از روی گفت هنرمندان تاجیک و قرقیز از شرافت اعلان گردیدن سال 2019-2021 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی امکانیت پیدا گردید که در مرکزهای همه جماعت‌های دهات ناحیه مرغاب کارخانه‌های خرد هنرمندی تأسیس داده شوند. در برابر نمایش محصولات هنرمندی دسته هنری بخش فرهنگ ناحیه و دسته‌های هوسکاران جماعت در همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی بخشیده به عید نوروز کمپوزیسیون ادبی موسیقی تهیه نموده خاطر حاضرین را با هنرنمایی خویش شاد نمودند. از شرافت صاحب استقلالی تاجیکستان ناحیه مرغاب جوانی نو یافت. با سپارش بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم همامعلی رحمان بنیاد یافتن نیروگاه برقی آبی تاجیکستان در دریای آقسو صفت زندگی مردم را بهتر نمود. برای تجلیل جشن و از جمله جشن نوروز با استفاده از نیروی برق خوشصفت شرایط خوب فراهم آمد. عرض داشتن که نوروز اگرچه تاریخی 1000 ساله داشته باشد هم با صاحب استقلال گشتن تاجیکستان شهرتش افزون گشته با پافشاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم همامعلی رحمان جهانی گردید. با نیروی کارمندان بخش فرهنگ ناحیه دسته‌های هوسکاران جماعت‌های دهات و طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی برنامه سرود و موسیقی در اجرای هنرمندان تاجیک و قرقیز پیشکش حاضرین گردیدند. باشندگان ناحیه اشکاشم جشن فرخنده‌پی نوروز را که ترانه‌گر زیباپرستی و انساندوستی و پیوندگر رسمی گذاشته و امروز میباشد در جماعت دهات زنگ وادی و خان استقبال گرفتند. خرد و بزرگ، پیر و برنا، زنان و دختران، خلاصه کل ساکنان ناحیه اشکاشم این جشن باشکوه را در سطح بلند تشکیلی عمومی تجلیل نمودند. با تشبث ساکنان ناحیه نمایش دستاوردهای مردمی که عبارت از هنرهای کنده‌کاری و دریدگری، آهنگری و کلالگری، رسامی و نقاشی، نمدسازی و جورابافی، مهره‌بافی و طاقه‌دوزی و طعام‌های سنتی نوروزی که از نمودهای گوناگون کلچه و کلچه‌قند با جبت و دیگر طعام‌های مردمی پیشکش اشتراکداران چاره‌بینی گردانیدند. مهمانان از نمایشگاه دیده نموده به برگزار کنندگان آن برای سعی و تلاش‌هایشان تشکرات مخصوص بیان نمودند. در دایره چاره‌بینی با شکوه نوروزی شخصان برجامانده یک و تنها معیوبان و یتیمان، بی‌پرستاران و عائله‌های کم‌بضاعت از دستگیری شخصان سخاوت‌پیشه صاحبکاران محلی کمک‌های یک وقته مبلغی دریافت نمودند. با افتخار این جشن 51 عائله نیازمند به مبلغ نزدیک 22000 سومانی از کمک یک وقته برخوردار گردیدند. در چاره‌بینی بخشیده به جشن نوروز برای انجام مهنت و زحمت صافدلانه در آبادی دیار یک قطار شخصان با افتخارنامه‌های رئیس ناحیه قدر گردیدند. برنامه تئاتر کنندش‌های فرهنگی هنرمندان ناحیه اشکاشم تحت عنوان نوروز آیین دوستی پیشکش حاضرین چاره‌بینی گردانیده شد. مسابقه‌های ورزشی انجام بخش منطقی چاره‌بینی گردیدند. наврӯз пеш аз ҳама ҷашни мардумӣ ва як ҷузъи зиндагиву ҷаҳонбинии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ин ҷашни бостониро бо шодмониву нишоти хоса таҷлил намуданд. дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят мардум гирди хони наврӯзӣ ки аз ҳафтсину ҳафтчин ва дигар таомҳои милливу баҳории хоси наврӯз иборат буд ҷамъ омада шодиву хурсандӣ карданд. гузориш аз вилояти хатлон.
ساکنان کلوبشهر بوستانی جشن بین المللی نوروز را با شکرگزاری از فضای آزاد و آباد و آسایشته میهن با فرهمندی استقبال نمودند. قابل قید است که در پرتو دستور هدایت‌های سازنده پیشوای ملت به استقبال این جشن فرخنده کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت تازه پیدا نمودند. در این روز نخست از جانب صاحبکاری وطندوست عبدالخلیل غلامov کارهای ساختمانی مؤسسه نوی تعلیمی عبارت از 4 آشیانه برای 2500 نفر خواننده در دو در محله عبدالشکور شهر آغاز گردید. باید گفت که لایحه‌کش مؤسسه مذکور جمعیت دارای مسئولیتش محدود طراح بوده. کارهای ساختمانی را پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود تاج معمار به عهده دارند که بنا باید با طور معاصر ساخته شده با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شود. ما صاحبکاران وطنی اقدام گرفتیم که در شهر کلوب یک مکتب نوی زمانهایی را با تعداد 2500 جای نشست برای خوانندگان ساخته به استفاده دهیم. مورد به ذکر است که از سیاست پیش گرفته سرور دولت و اقدام این صاحبکاری آبادکار ساکنان شهر کلوب بخصوص والدین و آموزگاران اظهار سپاس نمودند، زیرا آرزوی چند ساله ساکنان 4 محله به این وسیله عملی خواهد گشت. خوشبختانه امروز در کلوب شهری باستانی ما با دستگیری صاحبکار وطنی غلامov عبدالخلیل مکتبی نو ساخته به استفاده داده می شود که این خرسندی ما را حد و کنار نیست. همچنین در این روز یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون که از جانب صاحبکاران محلی ساخته شده بودند مورد استفاده قرار داده شدند. قسمت تنتنوی چاره‌بینی در امفی‌تئاتر شهر ادامه یافت. در برگزاری تنتنه با شکوه جشن نوروز کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و هنرمندان نمونه محصول دست خویش را پیشنهاد نمودند. واقعا هم نوروز پیک خوش و پیغام خوشروزگاری، دوستی و رفاقت و وحدت و پایداری آورده تاکید از گذشتگان است. در این ایام طبیعت از نو قبای تازه ببر کرده همه جا سبز و خرم و ایام کارهای دهقانی آغاز می‌یابند. واقعا هم چکندوزی و زرگری، آهنگری و دیگر هنرهای مردمی که در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی پیشنهاد گردید بازگو از رشد هنرهای ملی و ارزگذاری به عنعنه‌های نیک نیاگانمان می‌باشد. پس از بازدید گوشه نمایشگاه در جمع آمد تنتنوی قید گردید که نوروز کهنسال‌ترین آیین ملی در جهان است که جاودانه مانده است و یکی از عامل‌های نگاهداری فرهنگ تاجیکان میباشد. نوروز در تاجیکستان عزیز ما تنها پس از کامیاب گشتن به استقلالیت دولتی شکوه شهامت شایسته را کسب کرد و با تشبث بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نمایندگان دیگر دولت‌ها از جمله حوزه تمدن نوروز با قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقام بین المللی گرفت که این پدیده البته مایه افتخار مردم فرهمند تاجیک به حساب رفته هر سال در روز جشنگیری این آیین قدیمه خصوصیت‌های خاص ملی آن را که از نیاگان بزرگمان میراث ماندند به جهانیان معرفی می‌نماییم. ما افتخار می‌کنیم که تاجیکستان ما وطن نوروز است و در سرزمین ما تنتنه‌های نوروزی همچون آغاز کارهای بهاری و فیض و برکت سال پیش از همه به کشاورزان نیروی تازه میبخشند. برنامه تئاتر کننده شده هنرمندان اهل فرهنگ پیشکش تماشابینان سرشمار گردید. ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین هم جشن نوروز خجسته را در سطح بلند و خاطرمان با رعایت همه سنت‌های اجدادی با برگزاری نمایش هنرهای مردمی، خوان ایدانه پر از ناز و نعمت، هفت‌سین و هفت‌چین و پخت و پز طعام‌های ملی که خاص فصل زیبای بهار و نوروزند استقبال نمودند. قابل قید است که امسال برای برگزاری این چاره‌بینی با شکوه ایدانه موضع دشت جم را انتخاب نمودند که طبیعت زیبای ناتکرارش دل هر بیننده را به خود جلب می‌نماید. مردم خصوصا زنان و بانوان پیر و برنا همه به جشن نوروز امسال با تیاری مخصوص و روح بولیده آمدند، چون که از جانب پیشوای ملت سالهای 2019 2021 اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی به ساکنان این موضع دوردست روح الهام تازه بخشید، زیرا دشت جم یکی از گوشه‌های زیبامنظر تاجیکستان عزیز بوده. برای رشد سیاحی و جلب سیاحان خارجی و داخلی موضع‌های مرغوب
нотакрор дорад. Ин диёр сарсабзу зебо ва дилкашу афсонавист. Афсонаи он табиати афсункор, кӯҳҳои осмонбӯсу талу теппаҳои сарсабзу зебояш мебошанд, ки сокинонаш мехоҳанд соҳаи сайёҳиро рушд диҳанд. Ин аст ки дар ин рӯз намоиши ҳунарҳои мардумиро ба роҳ монданд, ки ҳар кадоме аз якдигар фарқкунандаю зебогиҳои хос доштанд. нақшаҳои офаридаи бонувон бештар таҷассумгари фасли баҳору зебогиҳои табиат буданд. ҳунарҳои чӯбтарошию кандакорӣ ва маҳсулотҳои омоданамуда аз чӯб, заргарию кулолгарӣ, ки таҷассумгари ҳунари волои мардуми ин диёри дурдасти кӯҳистон мебошанд, ба тамошо гузошта шуда буданд. дар қисмати тантанавӣ чорабинӣ қайд гардид, ки наврӯз чун суннати асили ниёгонамон аз замони қадим то кунун ҳамчун намунаи покию хушрӯзӣ, сарсабзию шукуфоӣ, арзгузорӣ ба суннатҳои миллию аҷдодӣ боқӣ мондааст. тамоми оинҳои ибратомӯзи наврӯзӣ, ки сарчашмаи бузурги ахлоқию тарбиявӣ ва бунёдкорию созандагӣ мебошанд, имрӯз низ барои ҳар фарди огоҳу солимфикр чун манбаи умеду ормонҳои наҷибу созанда ва василаи худшиносию ҷаҳоншиносӣ хизмат мекунад. қайд гардид, ки файзу баракати истиқлолият, соҳибдавлатӣ, сиёсати худшиносию миллӣ, рӯ овардан ба таъриху тамаддуни пурғановати миллат имкони воқеӣ фароҳам овард, ки мо ворисони миллат ҳама расму оини аҷдодиро ба ҷо оварда асли худро бишиносем ва тоҷикистони биштосоро боз ҳам ободу зебо гардонем. наврӯз ҷашнест пур аз фараҳу шодӣ, хушрӯзию хушбахтӣ, хайру саховат, накӯю накӯкорӣ ва дӯстию бародарӣ. барномаи театрикунандашудаи бахши фарҳанги ноҳия таҳти унвони наврӯзи ватан, ки таҷассумгари фасли зебоии баҳору наврӯз ва зебогиҳои табиати биштосои тоҷикистон буд, пешкаши тамошобинон гардид. анъанаҳои дигари наврӯзӣ ин баргузор намудани ҳар гуна бозиҳои варзишию мусобиқаҳои паҳлавонист, ки дар қисмати дуюми рӯз бо иштироки паҳлавонони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ва ҷумҳурӣ гӯштини миллӣ баргузор гардид, ки то дер боз идома ёфт. раҳматалӣ назри эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. намоиши пуршукӯи ҳунарҳои мардумӣ бо таҷассуми расму оин ва суннатҳои волои миллӣ наврӯзи байналмилалӣ, ки асолати пурғановати фарҳангиро соҳиб аст, бозгӯ аз тамаддуни кӯҳан ва маърифати волои инсонист. тантанаҳои ҷашни фархонда наврӯзи аҷам дар ноҳияи шаҳритӯзи вилояти Хатлон бо сабку услуби хос муаррифӣ шуд. ба ифтихори наврӯз, ки аз оғози тадбирҳои ободониву сабзкорӣ мужда мерасонад, тамоми сокинону меҳмонони ноҳия бо армони ҷашни ҷамъ омаданд. беш аз 6000 сол рушди зеҳнӣ, фарҳангӣ ва маърифати омма, ки ба тамаддуни дерина алоқаманд аст, ба наврӯз нисбат дода мешавад, ки суннатҳои бостонии он то ба ҳол миёни мардуми орионажод, хоса аҳолии Тоҷикистон маълуму писандида мебошад. дар ин рӯз бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани наврӯз дар тамоми гӯшаву канори макони баргузории тантанаҳои ҷашнӣ дар ноҳияи Шаҳритӯз, намоиши пуршукӯи ҳунарҳои мардумӣ бо риояи расму оин ва суннатҳои волои миллӣ ташкил гардид. саодатмандии Иқболи Нек, рӯзгори осуда ва файзу баракати наврӯзӣ дар ин рӯз бо овози соли нави миллӣ ва эҳёи табиат ба ҳар хонадони тоҷик чун муждаи нек таманно шуд. дар воқеъ бо фарурасидани фасли баҳор ҳар як хонадон дар Тоҷикистон иди наврӯзро бо расму оинҳои суннатии аҷдодӣ азизу гиромӣ дошта, бо шукӯҳу шаҳомати оини наврӯзӣ поздории ганҷинаи пурарзиши фарҳангӣ ва сароғози соли нави миллӣ истиқбол мегиранд. суннатҳои волои ин ҷашни бостонӣ имрӯз бо назардошти тарғиб ва инъикоси фарҳанги пурғановат бо намоиши анъанаҳои мардумӣ ва эҳёи ҳунарҳо муаррифӣ карда шуд. наврӯз, ки рамзи рӯзи нав, ибтидои сол аз баҳор, оғози ҳаёти рангину эҳёи табиат аст, асоси иқдому амалҳои нави ободкорию тозакориҳост. дар ин замина ташкили намоиши ҳунарҳо ва хони идона бо таомҳои суннатии наврӯз, хоса урфу одати мардумӣ, намунаи заҳмату неъмати табиӣ баҳо гирифт. ҷашни наврӯзии сокинони ноҳияи Шаҳритӯзи вилояти Хатлон аз рӯи барномаҳои ҷолиби ҳунарӣ ташкил гардида, бо суруду таронаҳои хоси ин ҷашни пурэҳсоси фарҳангӣ чун мужда аз эҳёи табиат ва фарорасии соли нав пуршукӯҳ доир гардид. дар ин рӯз ба 6 оилаи навбунёд аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ армоғони ҷашнӣ туҳфаҳо тақдим карда шуд. дар доираи тантанаҳои идона ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ, ки дар варзишгоҳи марказии ноҳия бо таҳияи барномаи фарҳангии театри кунонидашуда доир шуд, ҳисси муҳаббат ва садоқати самимии мардуми меҳанпарвару заҳматқарин бар ало аён гардид. иди байналмилалии наврӯзро сокинони ноҳияи Хӯросон дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол гирифта, дар симои ҳар як кадоме аз онҳо таби болидаи идона ҳувайдо буд. аз субҳи соди хурду бузурги ноҳия рӯ ҷониби варзишгоҳи марказӣ гирифта, бо навохтани ҳар гуна мусиқиҳои форан ва рақсу бозии ҷолиб ба базмгоҳи наврӯзӣ ворид мешуданд. бояд ёдовар гардид, ки бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат иди байналмилалии наврӯз аз ҳарсола дида шукӯҳу шаъомати дигар гирифта, сокинон бо як рӯҳбаландиву хушнудӣ ба бар
либоси идона карда ин ҷашни фасли зебои солро фароҳмандона истиқбол мегиранд. дар ин рӯз тамоми корхонаву ташкилот, сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ва ҳунармандону косибон дастовардҳои хешро ба намоиш гузошта бо оростани хони идона боз ҳам собит сохтанд ки мардуми ватандӯст аршгузор ба иду ҷашнҳои ниёгон наму намуда дар бошукӯҳ ва хотирмон истиқбол гирифтани ҳама гуна чорабинҳои сиёсиву фарҳангӣ тамоми ҳунару маҳорати хешро харҷ намоянд. дар гӯшаи дигар занони чирадасти ноҳияи Хуросон таомҳои миллӣ омода карда ба сокинону мизбонон ҳамчун ҳадияи баҳорӣ пешниҳод намуданд. дар вазъияти тантанавӣ 10 ҷуфт навхонадорон ки тӯи аросиву домадиашон дар ин рӯз рост омода буд соҳиби шаҳодатномаҳои ақди никоҳ ва тӯҳфаҳои идона гардиданд. ҳамчунин дар ин санаи муҳим ба як қатор хонандагони болояқат ки дар ҳама озмуну чорабиниҳо соҳиби медалу ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуданд. метавон гуфт ки аз наврӯз то ба наврӯз дар тамоми идораву муассисаҳои самти фаъолияташон гуногун пешравиҳо ба чашм расида махсусан барои кормандони соҳаи маориф соли пурфайзу бобароре унвон мешавад. сипас дар чорабинии имрӯза намояндагӣ аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия тамоми сокинонро бо фарорасии ҷашни байналмилалии Наврӯз таҳният гуфта, бори дигар аз таърихи халқи тоҷик, расму оинҳои қадимаи он ёдовар шуданд. барномаи фарҳангиву фароғатии ҳунармандони ноҳияи Хуросон саропо аз суруду таронаҳои ватандӯстиву хештаншиносӣ ва таҷассумгари фарҳанги ниёгони кӯҳан буда ба чорабинии имрӯзаи наврӯзӣ шаҳомати дигар бахшид. ҳамин тариқ иди байналмилалии Наврӯз дар ноҳияи Хуросон дар сатҳи баланд ва хотирмон сурат гирифта, пиру барно дар қатори ҷавонон дар ин рӯзи фараҳбахш хушнудӣ карда баргузории чунин чорабиниҳоро дар тинҷиву осоиштагӣ ва якдилии мардуми кишвар арзёбӣ намуданд. Худододи Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Хуросон. Тантанаҳои наврӯзии кормандони шабакаҳои барқи 12 шаҳру ноҳияи минтақаи бохтари вилояти Хатлон ҷамъияти савоми шӯраи шабакаҳои барқи ҷануби вилоят ҷараён гирифт. бо фаро расидани фасли гулу эҳёи табиат мутахассисони шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо рӯҳу илҳоми тоза, қалбҳои пур аз фараҳу шодӣ бо сару либоси идона ва шукргузорӣ аз ватани соҳибистиқлол ба сайргоҳи наврӯзӣ ҳозир шуданд. дар ин лаҳзаҳои фараҳбахш бахшиёни вилояти Хатлон якдигарро ба ифтихори ин ҷашни мубораки миллӣ иди бостонии Наврӯз ки воқеан ҳам соли нави мардуми аҷдодӣ мебошад, ҳамдигарро самимона муборакбодӣ мекарданд. тамаддуни халқи тоҷик якҷоя бо Наврӯз оғоз мегардад. дар ин ҷашни ҷаҳонӣ тамоми иdoраву зерсохторҳои шабакаҳои барқи ҷануби вилоят, махсусан кормандони шабакаҳои барқи ноҳияҳои Абдурахмони Ҷомӣ, Ҷайҳун, Панҷ, Леваканд, Кӯшониён, Вахш ва Дӯстиву Носири Хусрав намунаи дастовардҳо ва ҳунарҳои хешро ба маърази тамошо гузоштанд ки аз рисолати Наврӯз дарак медод. аз давраҳои бостон то ба имрӯз анъана шудааст ки мардуми тоҷик рӯи дастурхони наврӯзӣ хӯрокҳои ҳафтсину ҳафтчинро гузошта беҳтарин арзишҳои гузаштагони хешро ҳифзу идома мебахшанд. мутахассисони шабакаҳои барқи ҷануби вилояти Хатлон бо шарофати истиқлолияти давлатӣ Наврӯзро ҳамчун ифодагари ормонҳои миллӣ бо самимият ва шаҳомати хоса таҷлил мекунанд. дар наврӯзгоҳи бахшиёни вилояти Хатлон беҳтарин суннатҳои ҷовидонаи Наврӯз намоиш дода шуд. коргарон аз он изҳори хушҳолӣ мекарданд ки бо шарофати истиқлолияти давлатӣ бузургдошти оини Наврӯз дар кишвари мо вусъат ёфта, ин ҷашни кӯҳантарих дар сатҳи умумихалқӣ ва умумидавлатӣ истиқбол гирифта мешавад. дар шаҳри Бухтар кормандони ҳама ташкилоту муассисаҳо ҷашни хуҷастаи Наврӯзи Оламафрӯзро гиромӣ доштанд. мутахассисони муассисаи кӯмаки аввалияи тибби санитарии шаҳри Бухтар чун солҳои гузашта имрӯз низ бо шарофати Наврӯзи ҷаҳонӣ хушҳолӣ карданд ва бо риояи ҳама суннатҳои неки наврӯзӣ бузургтарин ҷашни дунёро арҷгузорӣ намуданд. саҳни иншооти тандурустӣ баҳору Наврӯзи ҳақиқиро мемонд. гӯшаҳои идона ба ифтихори Наврӯзи Фарухпайк хеле зебо оро ёфта таваҷҷӯҳи ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекард. мутахассисони кӯмаки аввалияи тибби санитарии
شهر بختر با رعایت همه طلبات و آیین نوروزی این میراث ارزشمند گذشتگان را ارجگذاری کردند. طبیبان مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری شهر بختر در ایام نوروزی رسالت کسبی خویش را ادا کرده 100 نفر پسر بچه های خردسال را عملیات ختنه انجام دادند. طوری از مؤسسه تندرستی اطلاع دادند مراسم ختنه کودکان با جلب بهترین متخصصان طب و جراحان تجربه‌دار به انجام رسانیده شد. هنرمندان شعبه فرهنگ شهر بختر با سرود و ترانه‌های نوروزی به بزمگاه ایدانه شکوه و جلال بیشتر بخشیدند. در ناحیه عبدالرحمن جامی نیز نوروز سبزدامان با شکوه تجلیل کرده شد. ساکنان ناحیه این جشن مقدس گذشتگان را همچون نشانه پاکی و زیبایی معنی داد کرده آن را با دستاوردهای نظررس مهنتی و انجام اقدام‌های آبادانی و سازندگی گرامی می‌دانند. صبح امروز خرد و بزرگ دهاتی به نام کلیل ناحیه عبدالرحمن جامی در سحرگاه نوروزی حاضر شده وابسته به خصوصیت‌های خاص این عید ملی شادی و خرسندی‌ها کردند. واقعا هم نوروز همچون نشانه جاودانه تمدن خلق تاجیک فرهنگ و تاریخ نیاگان را در خود نگاه می‌دارد. ساکنان دهاتی به نام کلین ناحیه عبدالرحمن جامی خوشحالی از آن می‌کردند که این جشن تاریخی با جهد و تلاش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مقام بین المللی را کسب کرده است. نوروز همچون ایام زنده شوی طبیعت در ده‌ها کشورهای عالم پذیرایی کرده می‌شود. نشاط‌آور آن است که در هر قوم و ملت‌های دیگر هم این جشن بزرگ نیاگان ما با عنوان نوروز یعنی روز نو استقبال می‌گردد. ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی با آمدن بهار و نوروز شروع به تصمیم‌های آبادانی و سازندگی کرده با هزاران آرزو و نیت‌های نیک به زمین دانه امید می‌کنند. امروز بهار آفتابی و نوروز با شرافت را در فراوانی خرمن فردا مهم می‌دانند. از همین خاطر کل باشندگان دهات کوشش می‌کردند که با شادکامی‌ها، تهنیت همدیگر، پیشنهاد خوراک‌های قدیمی ملی و رقص و ترانه‌های نوروزی از این جشن ارجگذاری نمایند. نوروز که در دوام تاریخ کهن‌ترین و پر اهمیت‌ترین جشن‌های ملی محسوب می‌یابد، ساکنان را به یکدلی و متحدی و انجام دادن عمل‌های خیر و ثواب و آبادانی و سازندگی هدایت می‌نماید. گزارش خبرنگاران ما از تنتنه‌های نوروزی در شهر اسفره ولایت سوخت. ساکنان شهر دیهاتی اسفره با شکرانه دولت صاحب استقلال، وحدت ملی، روند با صورت معرکه بنیادکاری و سازندگی و گرامیداشت سنت‌های نیک اجدادی، ارجگذاری و افتخار از این میراث بزرگ ملی نوروز بین المللی را استقبال و جشن گرفتند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره بهر در سطح بلند برگزار نمودن تنتنه‌های نوروزی برنامه وسیع پرمعنی طرحریزی نمود. چون تعامل این ایده اجدادی از صبح در شهر اسفره همگان بعد چند روزی آمادگی‌ها و تازه و پاکیزه نمودن منزل و مکان و محل زیست و اشتراک در کارهای آبادانی که از سنت‌های اساسی نوروزی است به ایدگاه‌ها برآمدند. این جشن بزرگ ملی و جهانی در برابر نیکی و نکوکاری، روشنایی، آغاز کارهای دهقان و کشتکاری بهاری، هدایتگری عملهای خیرخواهی و آبادکاری و سازندگی است. نخست در دایره تدبیرهای ایدانه در وضع تنتنوی تحت آهنگ سرود ملی پرچم دولتی که با تشبث و سهمگذاری ساکنان در محله گذر ایشان مرکزی شهر بنیاد گردیده است برافراخته شد. بلندی پایه پرچم 33 متر بوده، درازی و پهنایی متایش 6 بر 3 متر را تشکیل می‌دهد. ضمن به تشبثکاران و سهمگذاران تقدیم نمودن سپاسنامه‌ها تذکر داده شد که مردم سازنده بنیادکار اسفره جشن جهانی نوروز را با پیگیری از عمل‌های پسندیده با ارمغان‌های شایان ایدانه پذیرایی می‌کنند و اهل محله گذر ایشان برای بنیاد پرچم دولتی اختیاراً اقدام نموده برای انجام آن بیش از 80,000 سامانی خرج کردند. بنیاد چنین انشاءات عامل مهمی بیدار کردن حس بلند وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و گرامی‌داشت مقدسات وطن محبوبمان تاجیکستان می باشد. در این روز همچنین مرکز تازه بنیاد استحصالی و خدمت رسانی با 25 جای کاری افتتاح بخشیده شد که از کارگاه‌های دوزندگی، خدمت رسانی و سودا عبارت بوده در آینده برای آسان نمودن مشکلات ساکنان دهه‌های نوگیلم و کلکن مساعدت خواهد کرد.
дар шафати ин маркази тозабунёд майдончаи варзишии замонавие низ бунёд карда шудааст ки ба ҷавонону наврасон имкониятҳои хуби машқу тамринро фароҳам меорад. зимни боздид аз варзишгоҳи мазкур бо баробари ҳидояти насли наврасу ҷавон ба ватандӯстиву хештаншиносӣ болобарии дастовардҳои варзишӣ ҳамчунин зикр ёфт ки маҳз пойдории сулҳу субот ва самари соҳибистиқлоливу дастгирии сокинони мамлакат аз сиёсати созандаву ободкоронии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки чунин иншоотҳои варзишӣ бунёд ва ба истифода дода мешаванд. чорабиниҳои асосии наврӯзии исфарагиён бо ширкати меҳмонони сершумор аз гӯшаву канори мамлакат, минтақаҳои мухталифи Федератсияи Россияву шаҳри Тошканди ҷумҳурии бародарии Ӯзбекистон дар яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳаво ва зебо дар байни боғоти дарахтони зардолуҳои гулпӯш сурат гирифтанд. корвони наврӯзӣ бо иштироки беш аз 10 000 нафар шаҳрвандони касбу кори гуногун бо садои карнаи сурнай, шиору навиштаҷотҳои васкунандаи ватану истиқлолият, баҳору наврӯз ва ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба Наврӯзгоҳ ворид шуданд. дар даромадгоҳи наврӯзгоҳи саҳроӣ дар растаю хаймаҳои идона бо риояи анъанаҳои миллӣ, суфраҳои наврӯзии ҳафтсину ҳафтшин ва таомҳои миллии хоси Наврӯз, шириниҳои миллӣ, сумалак, маҳсулоти соҳаҳои санаату кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ аз қабили қолинбофӣ, бофандагӣ, сӯзани дӯзӣ, кулолгарӣ, зардӯзӣ ва гаҳворасозӣ ба намоиш гузошта шуда буданд. мардум дар гӯшаву канори Наврӯзгоҳ бо савту тарона, иҷрои суннатҳои наврӯзӣ ва намоиши санъати пурғановати миллӣ, Тоҷикистони соҳиби истиқлол, меҳнати бунёдкорона ва пуршарафи мардуми он, фазои осудаву ороми ватани маҳбуб ва орзуву ормонҳои миллати кӯҳанбунёди тоҷикро ситоиш мекарданд. дар Наврӯзгоҳ дар вазъи тантанавӣ ақди нигоҳи 10 ҷуфт аз ҷавонони саодатманд ба қайди расмӣ гирифта шуда, бо таманниёти нектарин ва зери қарсаки пурмавҷи издиҳоми ҷамъомада ба онҳо шаҳодатномаҳои ақди никоҳ тақдим гардид. мусобиқаҳои варзишӣ ва озмунҳои мухталиф бо ҷолибияту шавқоварӣ рӯҳияи аҳли идгоҳро болидатар мегардонид. аҳли тантанаи ҷашни фархундаи Наврӯзро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ ва шаҳри Исфара бо ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрик намуда, аз ҷумла тазаккур доданд ки Наврӯз аз ҷашнҳои кӯҳани тоҷикон маҳсуб ёфта, дар солҳои соҳибистиқлолӣ суннатҳои хосаи наврӯзӣ иҳьё гардида, маҳз бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Наврӯз дубора дар сархати ҷашнҳои миллии тоҷикон қарор гирифт ва ба ҷашну сурури умуми миллӣ табдил ёфт. ҳамагон дар маҳфили наврӯзӣ умеду нияти барору баракати корҳои ободониву созандагиро аз Наврӯзи фархундапай мекарданд. ин орзу ва таманниёти ҳамагон дар барномаи рангину пурмуҳтавои театрию ҳунарӣ низ таҷассум ёфт. саҳнаҳои бедор шудани табиат, хандаҳои кӯдакону наврасон, шодию фараҳ аз расидани рӯзи нав, рамзи баҳору таманниёти бобои деҳқон ифода ёфт. ҳамчунин саҳнаҳои Наврӯзи ҷамшедӣ, таронаҳо дар васфи баҳору Наврӯз бо иштироки дастаҳои ҳунаrii шаҳру деҳоти Исфара, таҷассумгари нияту орзуву омоли сокинони Исфараи бостонӣ баҳри шукуфоӣ буд. ҷавҳари таърихию фарҳангии ҷашни Наврӯз саодату пирӯзии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмиву ҳамзистии осоишта, накӯкориву созандагӣ, дӯстдоштану эҳтиёт кардани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ ба истиқболи Наврӯзи аҷам чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ доир гардиданд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. наврӯз нишонаи пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ, мизони ҳаракати сайёраҳо, вуруди солинави мардуми орiyunajot мебошад. аз ин рӯ дар ҳама давру замон фарорасии Наврӯзро ҳамчун эҳёи нурӯзиё ва файзу баракат бесаброна интизорӣ мекашиданд. Наврӯзи фархундапай бо паёмҳои нек ва қадамҳои хуҷаста ба сарзамини тоҷикон қадамранҷа намуд. ин ҷашни аҷдодӣ чун рамзи муҳаббату зебоӣ, сафову покӣ ва саховату некӣ ба шумор рафта, дар Тоҷикистони азиз ки ватани Наврӯз аст, бо шукӯҳи тоза таҷлил мегардад. ҷашни Наврӯз дар баробари дигар суннатҳо ҷашни ваҳдату ягонагӣ буда, аз ин хотир кинаву қудурат аз дилҳо берун меравад ва риштаҳои дӯстиву рафоқат боз ҳам мустаҳкам мегарданд.
наврӯз дар оини мардуми мо сароғози зиндагии нав ва амалӣ шудани ормонҳои наҷиб ба шумор меравад. роҳ овардан ба корҳои кишоварзӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, рӯёнидани ҳосили фаровон, бунёди боғу коргоҳҳои истеҳсолӣ, тоза ва озода гардонидани хонаву кошона, деҳаву маҳлҳои зист ва дигар амалҳои ободонӣ аз ҷумлаи корҳое мебошанд, ки аз рисолати наврӯз сарчашма мегирад. бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар маркази ноҳияи тоҷикобод чорабинии хотирмону бошукӯҳе баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ масъулини мақомоти маҳаллӣ, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои халқӣ, хӯрокҳои миллӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, дастовардҳои маорифу тандурустӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, ки ба маърази тамошо гузошта шуда буданд, дидан карданд. наврӯзи байналмилалиро мардуми ноҳияи тоҷикобод бо рӯҳбаландии бузург ва ифтихор аз ватану ватандорӣ истиқбол мегиранд, зеро имсол соли ҳалкунанда ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни бузурги сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. ин аст ки дар назди сокинони дурдасти кӯҳистон вазифаҳои басо муҳиму масъулиятноке гузошта шудааст ва амалӣ шудани нақшаҳои пешбинишуда аслан барои зиндагии шоистаи мардуми шаҳраку деҳот нақши арзанда хоҳад гузошт. ҳунармандон бо барномаи рангини худ саршор аз меҳру муҳаббат ба ватан ва наврӯзи дилафрӯз хотири аҳли нишастро шод намуданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи тоҷикобод. сокинону кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи варзоб наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаҳомати беандоза ва дастовардҳои беназири сол таҷлил намуданд. ҳарчанд дар рӯзи таҷлили ҷашни бошукӯҳи наврӯзӣ ҳаво дар ин минтақаи кӯҳии мамлакат сард ва борон меборид, вале сокинон ба ин нигоҳ накарда бо дили гарму рӯҳияи идона ба макони баргузории ин чорабинии муҳими таърихӣ омада рӯзи наву соли нави миллиро самимона истиқбол гирифтанд. варзишгоҳи ноҳияи варзоб барои таҷлили бошукӯҳи ин ҷашни зебои баҳорӣ қабои идона дошт. дар саҳни варзишгоҳ дастовардҳои хонандагону омӯзгорон, варзишгарон, ҳунармандон, сунъатҳои хоси наврӯзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуда буд ва сокинону меҳмонон аз ҳунари волои дузандагию сабадбофӣ, гулдузию табақсозӣ ва оҳангарӣ бори дигар шинос шуданд. дар гӯшаи дигари варзишгоҳ аз ҷониби сокинону кормандони касбу кори гуногуни ҳудуди 7 ҷамоати ноҳия хӯрокҳои хоси наврӯзи байналмилалӣ аз қабили суманак, ҳафтсину ҳафтшин ва дигар таомҳои баҳорӣ пешниҳод гардиданд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб аз дастовардҳои сокинону хонандагон, варзишгарон ва намоиши сунъатҳои наврӯзӣ, сару либоси миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дидан карданд. чорабинии имрӯзаро намоиши дастовардҳо, ҳунарҳои мардумӣ, сунъатҳои хоси наврӯзӣ ва чеҳраи болидаи ҳар як сокини ноҳия шукӯҳи дигар бахшид. ба таъкиди иштирокдорон, наврӯзи миллии тоҷиконро барои арҷ гузоштан ба урфу одат ва анъанаҳои хос ба он имрӯз дар қатори мардуми тоҷик ҳамчунин дар дигар давлатҳои дуру наздик истиқбол мегиранд ва аз рӯи расму оин барои бошукӯҳ таҷлили он суманак ва дигар таомҳои миллии баҳориро омода месозанд ва ҳамин аст ки мардум бо ин восита ҷамъ меоянд ва дар ин рӯз якдигарро табрик мегӯянд ва хурсандию шодӣ менамоянд. барои болидарӯҳии иштирокдорон сазовор ва хубу хотирмон ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия, ҳунармандони шинохта барномаи ҷолиби театркунонидашуда пешниҳод гардид. наврӯз чун ҷашни зебои баҳор ҳамагонро сарҷамъ намуда ба дилҳо шодиву сурур мебахшад. хурду бузург дар фазои сулҳу суботи ватан зери суруду таронаҳои ҳунармандон рақсу бозӣ карда ин ҷашни баҳорро бо орзуҳои нек хотирмон таҷлил намуданд. бояд тазаккур дод ки аз наврӯз то ба наврӯз ноҳияи варзоб ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. дар ноҳия дар доираи эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва сазовор истиқбол намудани ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои назарраси созандагӣ анҷом ёфтаанд. дар идомаи чорабинии идона барои хизмати софдилона ва дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои маорифу фарҳанг, варзишу тандурустӣ ба ҷавонони фаъол, варзишгарони маъруф ва кормандони соҳаҳои гуногун аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ифтихорномаи ҷашнӣ ва тӯҳфаҳои хотирмон тақдим гардид.
барномаи рангину театркунандашудаи шуъбаи фарҳанги ноҳия ва ҳунармандони шинохта хотимабахши чорабинии бошукӯҳи наврӯзӣ буд. зоҳиршоҳи тағоимурод, хуршеди азиз, ноҳияи Варзоб, ахбор. бинандагони гиромӣ, бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъда ҳамкоронамон ошно хоҳанд кард. саломат бошед.